umunyezamu wa mbere wa Mozambique Hernan Silwane yamaze kumvikana na ekipe ya APR FC mu masezerano y'imyaka 2. Ni inkuru rero yatunguye benshi kuko uyu muzamu wakinye muri CHAN inshuro 2 akaza gukina no muri CAN iheruka, akaba yarafashije ikipe ya Mozambique, akaza no gufasha amakipe yabo muri Mozambique gutwara ibikombe byo muri Mozambique. Yaba ari igisubizo cya APR FC mbese muri iyi myaka? Yaba ari cyo gisubizo se kigiye gufasha APR FC kwitwara mu mikino nyafrika CAF Champions League 2026-2027? Ese ubundi byagenze bite kugira ngo APR imwegukane? Kuki yasezeye kuri bagenzi be ababwira ko agiye gukina mu Rwanda? Ese kubera iki Ishimwe Pierre, Hakizimana Adolphe na Ruhamya Nkiko bo baraza kuba barangira bate? So muri iyi nkuru tugiye kukwereka uko byose byatangiye, uko byagenze inyuma y'amarido, impamvu APR FC yamushatse cyane, n'icyo uyu munyezamu ashobora kuza kuba yahindura muri APR FC. Iyi nkuru rero irimo byinshi bitangaje utari witeze ndetse utaruzi. Reba uko byose bihagaze kugeza ubu ngubu, uhere nonaha ugeze ku munota wa nyuma, cyane ko ari iminota mike cyane ubundi nkagusobanurira. Wowe ubona Hernan Silwane azafasha APR FC gukora amateka muri CAF Champions League? Reka tubyinjiremo. Ubundi hari ibintu biba mu mupira w'amaguru ugahita ubona ko ikipe iri kwitegura ikintu gikomeye, kandi ubu ngubu nibyo APR FC irimo irakora. Kuri iri soko ry'igura n'igurisha ryatangiye gukangaranya amakipe menshi cyane ya hano mu Rwanda. Mu gihe abafana bamwe rero bari bagitekereza ko ikibazo cya APR FC kiri mu busatirizi cyangwa hagati mu kibuga, ubuyobozi bw'ikipe bwo bwari buri kure cyane, bwari buri gushaka igisubizo gikomeye hagati mu izamu. Amakuru rero yatunguye benshi nuko APR FC yamaze kumvikana n'umunyezamu mpuzamahanga wa Mozambique Hernan Silwane. Ariko se uyu mugabo ubundi ni muntu ki? Kuki APR FC mushaka cyane? Ubundi se bishobora gute guhindura gahunda ya CAF Champions League ku ruhande rwa APR? Iyi ni inkuru rero ifite byinshi bitangaje, wowe komeza ungurikire gusa. Ubundi Hernan Silwane ntabwo ari izina risanzwe cyane cyane hano mu Rwanda no muri Mozambique. Ni umwe mu banyezamu bafite ubunararibonye bukomeye muri Afurika y'Amajyepfo. Uyu munyezamu afite imyaka 27, yakiniye amakipe akomeye harimo Ferroviario de Maputo, aza kwimurirwa muri União Desportiva de Songo, aho yatangiye kwerekana ko ashobora guhindura amateka. Mu mwaka 2022 yafashije ikipe ye gutwara shampiyona ya Mozambique. Ibintu byahise bituma izina rye ritangira kuvugwa cyane, ariko urugendo rwe ntago rwahagarariye aho ngaho. Ubundi yaje kwerekeza muri Black Bulls, imwe mu makipe akomeye cyane aho ngaho muri Mozambique, akomeza no kwandika amateka. Muri 2023 yaje gufasha ikipe yo gutwara igikombe cy'igihugu. None se muri 2024 ho byagenze bite? Bongeye gukora amateka nanone batwara shampiyona. Ubwo benshi batangiye kuvuga bati ese uyu munyezamu yaba azarangirira hano muri Mozambique? Ariko inyuma y'amarido gake gake hari ikipe yari iri kumukurikirana bucece. Iyo kipe ni iyihe? Erega nta yindi, iyo kipe ni APR FC. Nyamukandagira mu kibuga. Iyo ubundi mu minsi ishize amakuru yatangiye gusakara muri Mozambique ko hari ikintu gikomeye kiri kuba. Inyuma yo gutsinda ikipe yitwa Chingale de Tete ibitego 3-0, Hernan Silwane bivuga ko yasezeye kuri bagenzi be, ababwira amagambo make ariko aremereye. Yarababwiye ati jewe ngiye mu Rwanda. Abakinnyi baratunguwe, abafana batangira kwibaza batese ni iyihe kipe yo mu Rwanda ishobora gutwara umunyezamu wa mbere muri Afurika ndetse no muri Mozambique? Igisubizo cyari kimwe, kugeza ubu ngubu APR FC nyamukandagira. Si ibyo gusa, uyu si umunyezamu usanzwe ukina muri shampiyona gusa, ni umunyezamu wakiniye igikombe cya Afurika inshuro 2 zikurikiranye. Yabonetse muri CAN yabereye muri Cote d'Ivoire, agaragara no muri CAN iheruka yabereye muri Maroc. Yafashije ekipe ya Mozambique kugera muri 1/8 kirangiza. Ibyo ngibyo uzi icyo bivuze se? Ibi bivuze ko APR FC iri gushaka umunyezamu umenyereye igitutu, amarushanwa akomeye n'imikino mpuzamahanga. Kandi ntabwo birangiriraho,
kuko yanakinnye shani yabereye muri Algeria, ndetse kuri ubu byongeye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Mozambique yitegura umukino wa gicuti na Oman ndetse na Indonesia. Ibi byose rero byerekana ko uyu mugabo atari umukinnyi usanzwe, ni umunyezamu ufite izina, burambe ndetse n'icyizere. Ariko ikibazo gikomeye abafana ba APR FC bari kwibaza ni iki: ese bizagendekera bite abazamu Ishimwe Pierre, Hakizimana Adolphe ndetse na Ruhamyanyiko Iva? Kuko uko ibintu bimeze ubu ngubu biragaragara ko APR FC ishaka kongera urwego rw'izamu ryayo mbere yo kwinjira muri CAF Champions League yo mu mwaka utaha, kandi tuzi neza ko muri CAF ikosa rimwe gusa ry'umunyezamu rishobora gusenya inzozi z'igihembwe cyose. Niyo mpamvu ubuyobozi bwa APR FC bushobora kuba bwarafashe icyemezo cyo kuzana umuntu usanzwe azi uburyo bwo guhangana n'igitutu ku rwego rwa Afurika. Amakuru avuga ko yamaze kumvikana na APR FC amasezerano y'imyaka 2 yose. Niba aya makuru yose yemejwe burundu bikaba ari ukuri, APR FC iraza kuba ikoze imwe mu matransferi zikomeye cyane muri Afurika. Ariko se Hernan Silwame azafasha APR FC gukora amateka muri CAF Champions League cyangwa igitutu cy'abafana? Amarushanwa akomeye rero n'umupira wo mu Rwanda bizamubera urugamba rukomeye. Ibyo ngibyo bye nabyo nzi, ushobora kumfasha gusubiza kino kibazo. Ariko ubundi ikintu twese tudashidikanyaho kandi tuzi ni kimwe, nuko isoko ry'abakinnyi muri APR FC ryatangiye gushyuha cyane, kandi inkuru ni nyinshi hano imbere. Niba nawe ubona Hernan Silwane ashobora kuza guhindura APR FC, andika opinion yawe. Ese yaba ariwe gisubizo muri APR FC? Wenda yaba imaze igihe ishaka? Wowe ubibona ute? Niba ari yego, ubona bihagije? Niba ari oya, kubera iki? Ubona ikeneye iki kugira ngo ibashe kwitwara neza ku rwego rwa Afurika? Duhuriye muri comment twiganirire, ariko nyaboneka ntugende udakanze like, ukande subscribe niba utarayikora. Njyeweho turi kumwe mu zindi nkuru.